Salibonani balandeli bomsakazo kaZulu umsakazo Ntommarama FM. Lokhulumayo nguPathsen Ncube. Namhlanje ke sizaxoxisana lokhulu uDube mayelana lendaba zeprostate. Nxa sikhuluma ngeprostate sikhuluma ke ngomkhuhlane ovamileyo kakhulu ovamkuhlupha obaba labasakhulayo. Ngokunjalo ke asitheni indlebe sizwe ukuthi ke ukhulu Dube uthini. Mina nginguJohn Dube, ngihlala eBhetha ngineminyaka engu-88 years, iminyaka engilayo khathesi. Bengihlutshwa yi-cancer, kodwa ibingakabi yi-cancer, besithi i-prostate. Nxa sase-prostate iyelapheka masinyane ngoba uyabe ungakafakwa ithumbu, kube ungakavala ukuthi ufakwe ithumbu. Nxa usufakwe ithumbu ungayiphangisela sithi nxa ufakwe ithumbu laphana ingakabi yi-cancer, ku-right, uyelapheka kuhle. Kodwa ingagcwala emzimbeni iyaba sihlupha ingasayelapheki kuhle, usuyahlala kule thumbu okwempilo yakho yonke. Yikho mina ngahamba sibili kuma-test amanengi, sibili ama-test emthole bathi hayi ndoda wena ule-prostate. Yikho ayikafiki ku-cancer, phangisa uye-operathwa. Lokhu ngizilazila izimali zakhona, lokhu ngidinga ukuthi ngihambe, phinde ngabuyela futhi. Wathi hayi iyakhula ndoda into le, kayibuyele emuva, ubengazivale uzathwala nzima. Ngacabanga mina, ye madoda, iminyaka yami le 88. Abanye bathi wena 88 ndoda uyahluhambe. Njengento zabantu lezi, uphiwe lokhu lalokhu, ukuthi kuyathundubeza njani. Ngazama, azange ngibone impendulo yakhona. Yikho ngaze ngavuma ukuthi ngcono ngiye ngaphi, ngiyo-operathwa. Safika kulowo dokotela wangithesta, wabona ukuthi hayi yiprostate, ayikabi yi-cancer. Right, izimali zakhona hayi lokusiphandaphanda, sihlanganisa imali laphana, imali yaze yakwana. Ngahamba ngaya khona ngale, ngathi hayi ndoda, sesikubhuka manje ukuthi siye ku-operator. Hayi, insuku zafika sibili ezebhuking leyana, ngahamba esibhedlela empilo, ngapha e-UBH. Bafika bangiyisa endaweni yabo eyama-private doctors. Azange ngiye kuMbombela. Ngahlala one day, kuthe kulesibili babe sebengi-operator. Azange ngizwe ukuthi nga-operathwa kumbe ngenze njani. Ngasufikile emshineni laphana, ndoda yenza so, ayenza so, mina. Ba-operator baze baqeda, ngathatha 4 hours. Ngaphaphama, ibangisa lapho embhedeni wami, ngihlala ngedwa endlini kulama-private ward, liba ngu-2 kumbe 1. Yikho hayi nesasingu-2, omunye wahamba ngasala ngiyi-1. Ngahlayela kuhle, akula buhlungu, akulani. Ifake ithumbu lelo ukuthi khona likline idoti lane phakathi eli-operathwa liyana. Kuthe after some days, kodwa ngibuye koBulawayo ngizokhitshwa ithumbu leliyana. Bakhipha ithumbu leliyana, basala ukuthi khona ebenginika amaphilisi ukuthi ngigezise esinyeni lapho, amahlwili wonke ephuma. Ngiwabona ukuthi madoda, inyama nansi iyaphuma, mina kuzaphola khonokho. Ngahlala, ngabuyela futhi ku-review. Bathi hayi soselembijana ndoda. Sabuya ekhaya, ngabuyela futhi bathi asiku-right. Yikho khathesi ngiyaziphilela madoda, akuladuba, akulani, umthambiso usuphuma khona kwakudala. Akulamatho lana ekhona, lokuthambisa ibhurugwa akusekho, sengibona into yonke isinormal. Yikho ebantwini abesilisa madoda, singesabi into le, ngoba siyaphela kalinto vele kayidlali. Yes, kudala amadokotela lapha kithi eyihlupha, into le yayibahlupha.
kodwa khathesi sokulama-specialist ayaziyo linto. Ngikhona ngale azange ngizwa kulo muntu ofileyo operator i-prostate. Hayi. So nami sebhukuda hayi mina ngokwami madoda asihambeni entweni akuladubo la. Uyaziphilela kuhle nasengiziphilela khathesi. So ngiyekhaya khathesi kodwa yafika ebanike 3 months ngingasebenzi kakhulu. Ngibuka ngoba nje mbijana izinto ukuthi kuze kuhlangane. Banike 3 months. After 3 months ngizabuyela ukuthi sefika ukuthi hayi khathesi ku-right ndoda sengiziphilela. Kuzaphela kubuye okunye ngumuntu vele uyafa. Kodwa lapha ngathi sengichaphile ibridge ebelilibi. Wakhathesi sengi-right ndoda. Asihambeni baba singesabi. Nabantwana bekuncedisa ngamahlelo kodwa sesikhulile. Vuma uhambe uye-operator. Ngithemba simzwile-ke ubaba uDube ukhulume kabanzi ngodaba lokuthi yena indlela yakhe uyihambe kanjani. Ngokunjalo bobaba kasondeleni-ke emtholampilo sincediswe kakhulu kundaba ze-prostate cancer. Sondela isikhathi sisekhona uyehlolwa khonapho la ukhona, usondelele-ke emtholampilo. Isiqhubekele phambili kanjalo-ke siyohlangana futhi kolunye uhlelo olulandelayo.